Niyungiye n'abari mw'isi bose mu rupfu rwiwe gusa. Alors si fait. Niyungiye n'abari mw'isi bose mu rupfu rwiwe gusa. For the last time, hey. Niyungiye n'abari mw'isi bose Methode. mu rupfu rwiwe gusa. Turabatumiye muri live recording ya Gracious Choir. Don't plan to miss. We are there. We are already there. Murakoze Imana ibahe umugisha. Tuzobitaba abagore, abagabo, abahungu, n'abana. Hariho eberso two kuryamisha abana, dutanda tw'abana. Tukagira ikibazo gusonesha muzu waza. dore kera abantu bavuye kwa taye. Hamwe n'Imana. Watumira abantu bibutsa ahantu concert izabera. Concert izabera Komaro Kalvari. Aho ni mu karere ka Kayore. Mu karere ka Kayore, abantu batuye Kayore barahazi. Ahantu abantu bagiye bakora ari benshi. Okay. Bakunzi b'umusaraba turabaramukije inshuti za Kristo. Nkuko muri kubibona ndi kumwe n'abera b'i Yerusalemu, umugwa mukuru w'Imana. Hanyuma ndagira ngo tangire mbiyegereza. Karibu na Mungu awabariki pamoja nasi. Muri Kadeza bakazava ngo turabiyegereza ngo dukome ngo gatatu ngo karimo 9. Hari umukadeza urimo no? Ngaho tubikore ukuntu muri Kadeza biyegereza gatwumve. Ni gute babikoraga? 1 2 3 urakaza. Iyo si Kadeza. Kadeza pa pa pa. Hey. Akunda. Donc gatatu karimo 9. Ivyo waruvuze ni ivyaba Mitonde. Byaba mitonde. Jenari mitonde. Oh, wari mitonde. Nanje ndi mitonde. Ya turabakiriye hano kuri Muriri no kuri Madegu mwisange. Hanyuma tugiye kuganira guys, iyi ni ya concert mwabonye nari ko mvuga haraburi yinga rimwe. No kuvuga ngo uretse ringa tuzinjira niyinga. Irindi rikurikiyeho. Amakote kera ari muri dry cleaner ko barayapasha n'amakanju nta bitambara bizoba biriyo. Muzambara ibitambara iriya? Aya nta bitambara. None rero tugiye kuganira namwe tubazo dukeya cyane kandi buri muntu wese uwo mpitiraho gucya niwe ndi bubaze. Njenjenje. Muri tayari? Reka duhere kuwitwa Kadete. Who is Kadete? Aye, kuya weye. Kadete kuya hapa. Bimeze bite Kadete? Poa. Fani equipe. Timu kubwa Man City. Yego. Hii haiko Manchester. Mimi naona hii ni Manchester. Manchester City. Okay. Hanyuma warebye match ya Congo na Nigeria? Congo twaratsinze. Wow, naje narishimye cyane. Hanyuma tugiye kukubaza tubazo nka tubiri. Concert imeze gute basa n'utubwiye ukuntu imyiteguro ihagaze tubasanze hano mwari kumurepeta kandi numvishe uzurimba nkare tusarire. Soprano. Ni soprano. None numvishije. Niwe? Uramutoye. Okay. Bimeze bite? Uko tugiye kuzana amahuzo. Mugiye kuzana amahuzo. Kera concert yabaye. Concert imeze gute yiteguye gute? Okay, dufite indirimbo abantu benshi bazi n'izindi batazi muzatwitabe. Okay. Kubwinshi. Nakahe ni yihe nsanganyamatsiko y'iyi concert yanyu cyangwa se topic? Yarahishutse. Very good. Kadete aratubwiye ngo Kristo yarahishutse. None umuntu ugisenga ngo Mana ngo twiyereke ngo wigaragaze uramubwira iki kandi Imana yarahishutse?
okay gusenga kucyo ntisa amakosa gusa nanone haba hari level ya understanding revelation hari igihe umuntu ashobora gusenga gutyo atari kuvuga ko ayobewe ko Kristo yashutse ubwo wenda bitewe n'ihari arimo n'ibintu arimo nibyo yifuza ariko gushuka ko Kristo yashutse amazina yawe witwa nde? Je nitwa Espoir Mugisha ndi umusore. Okay, kabisa ushima Imana. Ushima Imana cyane. Are you engaged? Cyangwa uko tu uko na mtu da ko nashaka umuntu arakanda nabonye kuna watu wanafikiria ngo sina mtu ngo wengine wanafikiria ngo niko na mtu ngo wengine wanafikiria ngo niko mtu wao so sinzi ahuri hagati aho ngaho jewe ko ndashaka umuntu kurashaka umuntu omari nareke kuvuga indu ndamva abantu kuri muriri haba bageni turaza gushakira nukuri bagire iyi concert imeze gute duhe strictire yino concert rero concert kunti imeze concert izoba tariki 30 z'ukwa 11 donc ni cyumweru kiza nigishira nikirangira kiriya kindi ku cyumweru okay izaba saa 8 concert yacu irimo ibintu byinshi bikomeye harimo MC Mubogora okay muramuza abantu benshi harimo uvuga butumwa ukomeye Felix hanyuma hariho n'amatimu menshi hariho True Promises Gisubizo Voice of Praise izo zose zizoba zihari kandi kizaba cyabazanye nta kindi no gutaramira abantu bazoba bahari hanyuma noneho hariho abantu badasanzwe bateguye iki gikorwa Gracious Choir twabate nagiza mwikomera amashi twabategura ibintu bikomeye ndagira mwumvishije ukuntu zaremeza ari imbere rero hari ibirenze biriya tutaragaragaza hariho za uniform murazibona hariho congo tuzoba twambaye n'abacuranzi amasona atabaho rero bwango mwebwe nyibukije bukare kandi turataramye hano dufite umuhungazo afite bukare nayambaye bitangaza rero mwitegure ko ibintu bizabura munsi okay very good ndashaka kuvugana na chairman wa Nyarahari no igira hano makofi kwa chairman wow ariko tukira aho ngaho aganije chairman chairman wacu yagiye hanze ejo bundi kuvuga ngo ntaganije chairman wowe uri muri transition karamufasha kimwe n'abandi bose sawa noneho ndaba urabizi concert isaba ibintu byinshi amafaranga imyiteguro ibintu byose byo muri concert ni ifaranga uko ni imisasi turacayihindura nyine kubera ko ibintu byose bizokogwaho kandi zo ni ifaranga kandi ndabona la majorité cyangwa se benshi muri mwe n'urubyiruko abenshi baragaragara ko bakiri n'abanyeshuri kandi arasoza uyaraza kuvuga turamuha ijambo okay nimbaga mufite baby faces ariko ko ndabona bamwe bo bagisoma hanyuma ubushobozi bwo gukora ino concert mwabukuye kuko tuzi ko n'amafaranga atari munsi byibuze ibihumbi nk'amajana 8 by'amanyakenya cyangwa se emiyo okay by the way watubwira budget mwateguye izakora ino concert uko ubonaga ba sponsor hano mpanga sawa murakoze cyane dutegura iki gikorwa twari dufite yabe n'igihumbi muri kese ariko kubwo kwizera no kumenya ico dukora ko atari icacu yego kandi tukamenya ko tutatucikorera buri indirimbo twadutekeza gusohora sizacu kuko izo muzomona tuba turirimba hari abazisohoye akaba ari twe zifasha nuvuga ngo dukora ikintu ariko tugikorera abandi yego rero ubwo bushobozi ni ukuvuga ngo twizeye ko wo twizeye uri muri twebwe ni ukuvuga ngo ubwo bushobozi bwose dushobora kubwibonamo kubera ko umurimo dukora atari uwacu ahubwo gusa tubwira nyine akaduheza ubwo bushobozi bishingiye mu bantu bayo nk'uko bimeze bije twicara twapanze miliyoni y'amanyakenya
inyana y'umusengo umuriyo w'amanyakenya ubwiyoga ni miliyoni 11 y'u Rwanda tuzishize mu marundi ntizokwigwa no mu maganda incontable zohushuka twakara twumva gusa bavuga umuriyoni kuri radio ariko tumva natwe twawukora mwumva nawe ngo ukoresha twawukora ariko yene ndaheshe muri make nuko nguko ubushobozi bwacu bushingiye mu bantu dufite yego iyo tuje kuba turantwenyine twari kubibasha ariko kubera ko dufite abantu benshi mukagira na Kristo murimo ibyo turi kubona ko ari ibyoroshe cyane imbere yacu rero muri ubwo buryo amafaranga ashobora kuba ataragera nk'uko tuyifuza ariko tuzi kubera ko turi kumwe n'abantu azabasha kugeraho niki cyabapushinze cyane gukora live recording urabona ko dusanzwe tumenyereye ko abaririmbyi baja muri studio bakarecordinga audio dene bakaza guproducinga cyangwa se gukora na video hanyuma ni kuki mwahisemo iyo nzira yo gukora live sawa cyane murakoze kuri ico kibazo icyatumotive cyane gukora live recording nuko twabonye dufite package yuzuye yo gutanga kandi tubona n'uburyo dufite bwo gutanga kugira ngo iyo package igere ku bantu neza ariko twotegura live recording biba ngombwa yuko twicara tugateka ndi kubera ko ino package dufite nidukora live recording nibwo tuzahitamika abantu neza kurusha uko twoja muri studio very good bituma dufata umwanzuro wo kuvuga ngo dukore live recording suje neza wa cyane kandi ico kibazo gacari gikomeye mwacumvishe namwe hari umuntu kera wari wabuze ijibu namubonye ngiye kubaza abandi bantu nk'abangahe duhite dukora noneho turarimba karirimbo kamwe noneho turarika abantu siko kwiza tureke gutinda wa muntu wari wambaye kepso ari hehe come here yitwa Pascaline bimeze bite Pascaline ulizaliwa ku Pasca umuntu wavutse kuri Pasaka yitwa Pascal cyangwa se Pascaline wavutse kuri Noel akitwa Noel cyangwa se Noela hanyuma wavutse kuri Pentecoste bomwita gute Holy Spirit bimeze bite bimeze neza dusanze muri repetition ibintu bimeze neza rwose hanyuma konseri abantu bitege iki muri no konseri abantu bitege imana kumva imana izaba ari umuriro nuhomba nyine uzabuhomba nuhomba uzabuhomba timugahomba jewe sinokwemera guhomba hariho inyungu hanyuma Kristo muri wewe yarahishutse bingana gute yarahishutse wese nta hasigaye ubu nyine bavuze ngo dusubire muri Old Testament cyangwa se Ancien Testament donc tuzatwirukanka inyuma y'inuma urumva ibyo bintu wabishobora shimira Kristo rero kucyo yakoze yadukoreye igikorwa gikomeye cyane dukomere Kristo amashi hanyuma reka tuvugane na pianiste bikwaye papa sentiste umeze neza cyane saningaga mwaririmbye neza ni bisanzwe batari bahari bari Kayole muri Grace Tabernacle kandi usaye tubanye neza cyane rwose ninde wazanye uriya mushinga wo kugira ngo tube umuntu umwe ni Kristo ariko kandi dufite n'abayobozi babigizemo uruhare ngo babashe guhuza Grace na Gracious ibyo bintu igira nkaho imbere pa ibyo bintu natwe twarabyishimiye cyane rwose kandi hari ukuntu uri mu kuvuza ikidari yesi akumvikana rwose uriya munsi wa live bizaba ari ibitangaza gusa hari akantu abantu bibagiye kuvuga hari bande bazaze bumve na bande zaba ihari puye na Kagorora hano gushya yari afite amasenta abiri bizaba biryoshye kabisa turatumira abantu bazoze bumve icyo Gracious yabateguriye urabona tumenyereye ama live recording hano Nairobi ngira ngo mushobora kuba wenda ari korari ya kangahe ya kabiri y'ikanisa ureke ama ministries ya kabiri y'ikanisa twitege iki gishasha gitandukanye n'ibindi twagiye tubona muri concert twagiye tubamo mu by'ukuri
icyo kwitega gishasha cyo kirahari icya mbere Gracious ni abantu badasanzwe n'urubyiruko rudasanzwe kubera ko cya mbere bazumva Imana gusa bazumva Kristo ubwishuka nyine kuri live recording zo ngo Kristo yarayishutse n'ubundi bantu bazoze bumve n'izindi ndirimbo dufite uburyo Kristo yagiye ahishuka kuko buri muntu wese azagenda turabizi neza ko umuntu wese uzabyitaho uzaza akabibona azafashwa azakomezwa azanakura pe kubera ubutumwa buri muri izo ndirimbo. Nige nabonye muvuga ko ari free entrance cyangwa se kwinjira ari ubuntu kubera iki mutishuje? Nukuri nugukenera ngo abantu bakomeze baze tubasavinge ibyo Kristo yakomeje kuduheza. Kubera ko hari kuvuga wende twishuza hari abatari kubona amafaranga. Kandi dukeneye kuko abantu bose tubasha kubasangiza ubutumwa buri muri ziriya ndirimbo. Noneho duhita tubikuraho turavuga ati tugomba gutanga Kristo byuzuye kandi tuvuze kuko abishuze baza ari amakosa ariko twebwe dukeneye kuko abantu bitewe n'ubutumwa buri muri ziriya ndirimbo zacu dukeneye kuko abantu bazumva Kristo nta kiguzi rwose. Umuntu wa nyuma konsole kuja hapa mbele joge hapa unjo Koko short name of konsole ni Koko bimeze bite? Bimeze neza. Ngahe bwira abantu amazina full name. Amazina nitwa Konsole ndi umugorora mushiki w'abasita. Amfanga murire baye mushiki wanje. Hanyuma dusanze muri practice ndabona ibintu bimeze neza. Niki wabwira abantu kuri no concert? Ngiye cyo nabwira abantu bitegure kuri uriya munsi ntuzabure kuko nubura uzaba ugiye kubura ikintu gikomeye cyane kubera hazaba ibintu byiza cyane twabateguriye. Hanyuma mu ndirimbo za Gracious Choir ni yihe ndirimbo zose ndabizi ni nziza ariko ni yihe cyane cyane ukunda? Ngiye nkunda cyane ni imbaraga z'urukundo. Muzaze namwe muyumve. Nguvu za mapenzi ya Mungu. Ngaho dutererega transpose iri hasi. Yeme turasoje nimba arundi muntu wumva hari are afite ijambo titwa kunigana ijambo mama reka tuguhe umwanya na ijambo Kristo yarari guhaye. Bimeze bite? Witwa nde? Nitwa Beza. Ndabona uri umukobwa mwiza w'umunyamurenge. Vuga ngo amina. Mwigire hino. Ariko hari undi muntu mbambona ni utera ikorasi. Uyu nguyu ni uyobora ikorasi. Hanyuma Gracious Choir wagiyemo ryari? Ntago nibuka umwaka. Ariko ni kera. cyane. Hanyuma imyiteguro imeze gute? Imyiteguro igeze kure dusigaje next week yonyine ibintu byose bizaba tayari. Gira ijambo rimwe ubwira abantu batuye hanze ya Kenya kubijanye n'ino concert. Abantu bari out of Kenya ntago nababwira ngo bizaba biri live ku buryo bazabibona ariko bishobotse batega bakaza tukazabona. Iryo jambo turikomera kandi batabonye uburyo bwo gutega bokohereza ayo makuta bari gutegesha kugira ngo abandi bazobaserukire kaje no serukira abantu batatu. Uvuze ijambo ryiza. Hari undi muntu ufite ikintu ngwino pa chairman mukuru uyu ni onkle mu banyabyinshi. Twegerane bimeze bite chairman? Ni amahoro. Ufaniye equipe ko ndabona ngiye ni Real na Chelsea. Real Madrid. Yego. Je ibintu byakabumbu sinza bimenya cyane. Nanje nawe mbihagaritse kubera live recording. Nyine ntiyagira ubimbaza kuzogeza tuvuye mu mukutano. Hanyuma gira ikintu usangije abantu unatumira abantu muri no live recording. Ikintu cyo ni Kristo yarahishutse. Niwe turimo turavuga kandi niwe dushaka gusangiza abantu uriya munsi. Hanyuma rero abantu bitegura mukutano iminsi yashize ni next week ku cyumweru nyuma ya saa 6 saa 9 tuzaba duhagaze ku gatuti turimo turatanga
ubutumwa bw'Imana. So abantu bitabire, abantu badushigikire, abantu badusengere, abantu bari hafi bazitabire, abari kure nabo bashobora gutega bakaza, nabo batega ntacyo bitwaye bakaza. Hanyuma bari kure nabo badashobora kuza, product cyangwa se package bazayibona nyuma umukutano urangiye, bizabimeze neza hamwe n'Imana. Watumira abantu bibutsa ahantu concert izabera? Concert izabera Komaro Calvary, aho ni mu karere ka Kayore. Mu karere ka Kayore, abantu batuye Kayore barahazi, ahantu abantu bagiye bakora ari benshi. Hanyuma abantu bazaze turamya Imana, duhimbaza Imana, tuvuga Imana kuri uriya munsi. Yego. Rero tugiye kuririmba ikorasi imwe mu ndirimbo zanyu imwe muhitamo, niturangiza duhise dutumira abantu. Ntimuzi ko ujye nyine abantu bazabikora se? Muse nabegeranyeho turirimbe. Kondigiteri gana duhe ijwi. Ese ko wagiye inyuma ma? Iyungiye n'abari mw'isi bose mu rupfu rwiwe gusa. Alors si fait. Iyungiye n'abari mw'isi bose mu rupfu rwiwe gusa. For the last time, hey, Iyungiye n'abari mw'isi bose methode. mu rupfu rwiwe gusa. Turabatumiye muri live recording ya Gracious Choir. Don't plan to miss. We are there. We are already there. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tuzobitaba abagore, abagabo, abahungu n'abana. Hariho twa ebelso two kuryamisha abana, twa dutanda tw'abana. Tukagira ikibazo dore kera abantu bavuye kwa taye. Amashi menshi kuri Gracious.